Mwebwe mwese mudukurikiye kuri channel yacu Vision of Mulenge, tuba aho bukeye aho bwije mwese tuhaye ikaze. Muri kumwe kuri microphone namba Zirozine na mugenzi wanje Nyamutima Emerance. Nkuko bisanzwe twagarutse tubahaye mwaramutse aho bukeye, tubahaye mwiriwe aho bwije. Kuko mubibona uyu munsi twaje ariko ntitumerewe neza, ko murabibona ntidusa neza, dufite inkuru itari nziza. Dufite inkuru y'akababaro kubijanye n'amakuru acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umuvandimwe wacu, umunyamakuru dukunda cyane ukorera ku kinyamakuru Umurage TV, Ruhumuriza Oze. Hari audio y'umuvandimwe iri gucicikana hano hanze ivuga kuri Ruhumuriza kubera ko azavuganira ubwoko, atabariza ubwoko iwe ngo byamukozeho, ngo akaba ashaka ngo kuzomwica. Ico kintu turacamaganira kure pe. Aya makuru turayaganiraho byinshi, dukomeze tuganira, ntabwo ari amakuru arambuye ariko turagenda tuganira turebe ikintu tugomba kuganiraho kugira ngo ibi bintu tuzamaganire kure. Mu by'ukuri ntabwo tumerewe neza nk'abamama, murabona ko ibintu bimaze gufata indi ntera nini. Ruhumuriza Oze nta kindi kintu ngo ari kuzira ko yavuze ko drone yarashe mu Madego. Bari bakuyeho amarezo bazi ko abantu batari bumenye amakuru, ariko nkuko hariho amadubu atajyamye ameze nka Ruhumuriza n'abandi badahwema gushaka amakuru ya ruguru, barayamenya barayavuga. Ruhumuriza arangije kuvuga ko drone yisha abantu ruguru, yateye ibisasu mu Madegu, haboneka agatsiko k'abantu byababaje kubera ko ayo makuru yamenyekanye. Baza gusohora bakora space, uko nabikurikiranye bakora space baganira, habamo abigamba kumwica. Ruhumuriza ntabwo agomba gupfa kubera ko avuganira ubwoko. Oya nukuri ico kintu turacamagana pe. Ruhumuriza n'umuntu watuvuganiye, wavuganiye abavyeyi. Ruhumuriza niwo muntu ushakira amakuru yose. Twese igihe cyose tuzuka mu gitondo turi kureba ku Murage TV kubera yuko ni utanga amakuru y'ukuri, avuganira ubwoko. Ikindi cyongera Ruhumuriza urezo ama space yiwe, uzi ko abe nabiravye ntuze bakora bya manifestation hanze, ni ubi kamera urumva n'umuntu ni idubu kabisa, n'umugwana ashaka ko ese kuba utumva n'umuntu kimwe kubiri kubera iwacu, kuba wewe utabyumva kimwe n'umuntu bivuze ko ugomba kuvuga ko ushaka kumwica. Oya nukuri turababaye, ariko abantu bagomba kumenya ko ico dupfana kiraruta ico dupfa. Twaje guhonya aba bantu. Nyuma y'intambara tuzongera tuba abanyamurenge, tugume tuba abavandimwe, ariko ntitugomba kwicara ubwo tutumvikana muri politiki. Iyi ni politiki, ariko ntibagomba kuzoza bashiraho amajambo ubwo tutumvikanye ngo mu murongo barimwo natwe turi mu wundi. Ruhumuriza nimba ari mu murongo umwe nawe akaba mu wundi, ntabwo agomba kuzoza kubizira. Ntagomba kubizira kugeza aho umuntu atanga amajwi yiwe ari kuvuga ngo ari mu gihugu ngo cemerewe gutunga imbunda ntabwo bivuze ko ugomba kwica umuntu. Kandi noneho ikintu gitangaje, titwaje kukubuza kuba Kagara, ni amahitamo yawe. Nushaka ube Muzarendo, nushaka ube Android, nushaka ube Gumino, nushaka ube n'Inyamusaraba, nushaka ube ndi, ariko turagusabye kubw'imbabazi z'Imana abo twabuze turacari ko tubaririra. Ruhumuriza amahoro, aduha amahoro twese. Ni ukuvuga ngo Ruhumuriza n'umuvugizi wacu twese. Ni ukuvuga ngo ukoze kuri Ruhumuriza abadukozeho, mbese Ruhumuriza yavuze, ni Ruhumuriza yavuze, ariko ashatse kuvuga ko umuntu wese uzoza uvuga ko Gisegeta yica abanyamurenge azaba agize ikibazo. Habe naje uko ashaka kunyandikira. Noneho twaje kuguhonya muvandi, nimba uri Canada, nimba uri Texas, nimba uri abamama muhaguruke twamagana iki kintu. Turacari ko turira abanyamakuru twabuze cyane gose kandi baziza akarengane. None nawe urikoze uraje ngo Ruhumuriza ngo utunze imbunde, ngo uzomukorera ikintu ngo gishobora kumukora, nawe cyo gukora cyane gose. Twebwe abavyeyi nk'abavyeyi, twebwe tuzatubabaraga kabiri, tubabara tuzara, tukababara turera. Noneho kugira ngo bakore ku muntu w'Ruhumuriza, twebwe abavyeyi ni umuntu wacu n'umwana wacu, tibagomba kumwica kubera ko hatuvugira. Karavuganira ubwoko. Ruhumuriza ni umunyamakuru w'intangarugero.
ese ngubaze bukeya wewe ziriya ntambara zishobora kuba warazibonyeho ruguru iriya ibi bintu umuntu avuga araryamye Canada kararya umugati mu gitondo aramerewe neza ari muri kampani karapagasa noneho iwe akaba yicaye mu modoka iwe yaje kuvuga akavuga ngo ruguru nta kibazo kiri wowe ushobora kuba waravuye hari ikibazo uwo mubwira ko uwo muntu aba bantu je bano bantu sinzi ukuntu je muri jenza nabashinyaguza baradushinyagurira n'ibyo bavuga habe nabira bazaja ku binyamakuru zabo hari ikinyamakuru bagira nimba zacita gute ndagira nika kiyeca wa FDLR none nimba rinda nzamba no kizagikoraho umuhungu gukya w'inzo sinzi oya uri yitwa Hamas Imuhira TV Imuhira TV baza birirwa badushinyagurira yuko aka kagambane kose turimwe n'aka leta bakirwa bavuga ngo u Rwanda ngo rwarinjiye ngo hari abandi ari izindi ngabo z'u Burundi baza bavuga za Red Tabara ariko hagati aho ngaho ni ukuvuga ngo twebwe twagambaniwe na leta yacu yuko leta yacu itaje gukingura umuryango wo kutwica nta muntu n'umwe udukoze ikigaragara nimba u Rwanda rwaje kwica abanyamurenge leta kubera ko itahagaze ngo irasane nabo ese abo banyarwanda hari ababamwe nira FDLR ibayo kandi FDLR ifatikanyije nabo twebwe ariko baje kuvuga ngo ko turagwana ngo n'u Rwanda ariko u Rwanda urebye n'ukuri tuvugisha ukuri noneho abanyamurenge twonagira n'Imana n'ubwo Rwanda rukanadutabara baza bavuga ese twebwe turi ubwoko bumwe ariko leta ya Gisegeti yiyambaje ibihugu yiyambaje irugera no mu Burayi tuzubona abacancuro bafatiye kuri wabonye amadolari bari ko berekana ngo wewe no kuvuga ngo iyi ntambara badushoye intambara ikomeye ibaze ko hariho leta yacu iratugwanya yakoresheje abaturanyi twari tubana andi moko bose baratwica aho barasaba bambaza igihe cya mbere nyine intambara igitangira habaje kuza EAC ni ibihugu zo muri East Africa aho nyuma yaho bisubirayo ariko Burundi burasigara nyuma yaho haza ibihugu zo muri Afrique du Sud nazo biraza uku n'ubu nyine biracahari ejo bundi bazana abacancuro bucagihe kuri Goma ifatwe babasubiza ubu nyine kandi baraje none twebwe niki tuzira kugira ngo bene wacu bageraho bazoza bahagarara badushinyagurire imirambo y'abarumuna babo hariho bamwe muri aba ngaba zabita akagara abavuga ngo ntidupfa hariho barumuna babo bari mu gupfa tuzi noneho ngo bari bakuyeho amarezo ngo basezeranaga n'aba bababaye ngo basezerana ko bayakuyeho ngo bakore itsembatsemba ngo mu minsi nimba ari mu minsi nimba ari mu masaha ngo mu minsi 15 ngo mu minsi 15 mawe ngo bazaba bageze mu Minembwe noneho aba bacu baturikije inkuru yuko Minembwe yafashwe kubera ya masezerano bagiranye na Wazalendo naho ntibazi ko bahuye n'abana bataryamye biyemeje gupfa biyemeje gutanga ubuzima bwabo kandi nawe uri mu kuvuga aya magambo uzataha kiriya gihugu nigifatwa sinzi ko hariho abagabo bamwe batazonda ngo bazogira isoni zo gutaha bariya ntuzi bakanika atarapfa generale wacu yaravuze ngo hariho abazohunga amahoro bariya noneho igihugu kizafatwa turi mu bihugu by'ubuhunzi abe n'abari bari hanze twebwe turi muri Afrika tubona nk'abo badamaraye ariko kuri aba mu gihugu nabo impunzi ni impunzi ariko umunsi bazokenera gutaha bazoza batinya ibibaha bavuga ese azotaha tubane yarankomerekeje ahavuga nabi Ruhumuriza noneho numvishije ngo ikindi ngo cyane ngo babaziza ngo Ruhumuriza ngo yakoresheje ifoto ngo ya 2000 na sinibuka neza imirambo y'abamama bari biciwe niba ari mu madegu ngo Ruhumuriza ngo nico baba bamuziza ngo yafasha amafoto ya 2020 ase yabereye Ukraine ayo mafoto sayo mu Minembwe abagore bari biciwe mu Minembwe kandi n'abasirikare bari babishe ni Ruhumuriza ni nayiwe niwe wari warayafashe none ngo Ruhumuriza karazira ngo tuzozana n'ayabagabo baguye imirimba 2 ureke na 2008 hariyo n'abandi baguye imirimba 2017 baguye mu ntambara bamwe baza batwagwisha abandi bageze barekurira mu ruzi muri Gwikiri tuzoyazana turanayafite natwe bari abagore jenda nabazi n'abirundo ni gute uhawe uziza Ruhumuriza ngo yakoresheje amafoto wabonye ari y'abazungu no kuvuga ngo kiriya kinyamakuru ca Ruhumuriza
je kuva kiri mu minembwe niwe muntu watanga amakuru uzi ko azatanga amakuru azatanga amakuru kubera ko nzamukurikira cyane akabanza akavugana n'umuntu uri kuri tere ntabwo agira amakuru yo guhimba. Iyi ntego y'iki kiganiro bavandimwe dukoze muri iki gitondo ko turamagana Ruhumuriza ntagomba gupfa. Abari muri Amerika abagore muhaguruke mutabarize Ruhumuriza, mutabarize abanyamakuru. Uyu muntu tumwamagana, turamwamaganira hasi no hejuru, bagume mu cyama cabo, ariko twebwe turashaka ko Ruhumuriza agira amahoro kandi akomeze umurimo wiwe yahagurukiye. Ntabuzega amafaranga Ruhumuriza tahakora akazi ngo n'amafaranga abuze, ahubwo ikintu afite mu mutima wiwe. Dusoza ikiganiro cacu, turasaba ko abamama bose mugomba guhaguruka mukamagana kakujya twamagana Gisegeti. N'uyu nguyu nawe ni ingabo ziwe, izi ni ingabo za Gisegeti. Ahubwo Gisegeti nti twomugaya cyane. Utekereza umuntu nta munyamurenga utagira n'isano n'undi. Nimba uyu munsi hapfuye musaza wanje, ariko ashaka kuba ari muramu wawe cyangwa n'umwishwa wawe cyangwa akaba mubyara wawe, niba na Gisegeti noneho tubabajwe n'aba bagabo nti watabaye abana ko barapfa, warangiza n'ubatabarije ngo ufite imbunde, ngo uri mu gihugu cemerewe gutunga imbunde. Ico gihugu banyiraco tibakigezeho barakimeneye amaraso, none nawe uraje uradamaraye ngo kubera kuryamye Canada ngo uryamye Amerika. Uri muri Amerika none, ariko wibuke ko ugisanzemwe amahoro tuzaho catangiriye. Ntazaho catangiriye kandi kugira ngo agere muri Amerika n'impunzi. Wagiye yahunze yaciye. Ese ubundi mwazatubwiye amadosiye yanyu? Hari umugabo uri muri Australia wagiye ejo bundi avuye hano Kasarani simuvuga. Yari afite kesi remereye. Ni gute mwagiye muhamuvuga ko muhamuhunga umutekano muke? Muzabwire yiwe nibagarure muje Kinshasa. None mumaze kugera mubonye ubwende gihugu murasaze mutaguma ariko barashaka izira. Tuzi ko bavuze ngo General Masunzu ngo karashaka intuze amatransfer yo kuja hanze. None leta ya Gisegeti yaramwangiye ngo karahunga. None se kurumva ari gute boje Kinshasa bariye ndibona runguruka ko turaseka, ariko turababaye akabi gasekwa nkakeza. Noneho kandi igitangaje abantu baciye muri processus nibo bahagaze. Nibo abantu dufite batubereye imisonga. Nko baraba bikitasa je none abashigikira nyine bagomba kuvuga uko bashaka. Bari mu gihugu ikindi bari muri leta. Uragihunze arengutse umuntu yoje mu nkambi akaba imyaka 10 yarangiza muri ndege. Jewe ngo nta kintu nahunze tahaga tumenye yuko ugenda uje kubaka ifizi cyangwa wubaka ibaraka. Tugaruka wabonye kuri kaka video ka wa mugabo ari kuvuga ngo Uvira na mahoro ahagaze ku nzu yiwe bakunduye. Waramubonye wa mupasiteri? Ni ukuri wa mugabo ndamuzi, ni Uvira ndahazi. Yanzu yarahagaze imbere yiwe. Umugore nariko mbona hafite agahinda. Yanzu yiwe bari bayisenye yarangiza akamuhagarara imbere y'inzu yiwe. Ariko gabari abara bakoresheje. Reka hari undi mugabo wanze aravuga ngo sinovuga ibitabaye. Ariko wa mupasiteri arahaguruka aravuga ahagaze imbere y'inzu bakunduye. Noneho gati twanda bariko bayikundura n'abanyabuvira bamuzi baturanye nawe. Bapfuye gushika bamavuga ngo twereke inzu z'abanyamurenge. Abaturanyi babo nibo baza babayobora. Abaturanyi babo bakaba babwira ati ni umunyamurenge. Iya mbere ndagira ngo basenye kwikubitiro ni ya General Masunzu. Ariko none kino gipande kiza kivuga ngo abagarati y'abapfapfa bunyire yo none nitwebwe kiri. Sinzi uwabaroze mwabaye nk'aba bagarati y'abapfapfa Paulo yavuze ni muvi buzimu mujibuna. Ico tugamije kubwira uko wahisemo, uko uzahembe guzo wahisemo. Arebe twakubwiye ngo nushaka ugenda ube nibihe byama bibayo hano zabiroze bishambu. Nushaka ugenda ube niba ari ninde hajya wawe bamakana kisinzi nabande ngo agenda umuzarendo wo abakondishi. Ariko areke kureba ku rundi ruhande ngo aricana. Ariko uziko umwana iyo mwagwanaga akabona ntambaraga afite ruguru yagaze yameruka nkangiye gutora imbugita kubera ko yabuze imbaraga. Mugwanishe kandi ikindi wumvise ukuntu yushije avuga yaravuze ngo akagara ngo tugiye kuhiga batwigwaneho hasi no hejuru. Abahige kubera titubizi kandi twebwe ino dutuye turabagwana shaka batwigwaneho bari kuri tele. Bari kuri tele bari ku masasu nagenda je guhangana nabo. Niba atanashowe no guhangana n'amasasu bamaze kubura amakuru y'ukuri bamaze guhekegwa. Ni ukuvuga ngo leta iri mu kunyuzamo ikaba mbese ikabakorera akantu kakabakora kurugera akantu mvuga ni kaka kandi bakoreye Fureko.
bamara kubakorera akantu nka kariya bakabura icyo bavuga niko kuko wabona batange kwihimura kuri ba Ruhumuriza yamara isoni zikamwica n'abandi benshi twagiye tubona baseba bagakora niho gukorera satani azahemba nabi nyibukije Fureko narimba ariko nari ngiye kukwitaro nabonye indi foto yiwe ari mu bitaro wayibonye nimba wa munsi Burundi hari uko bamugiriye nuko dukomeje kumwihanganisha twebwe ko turaseka ariko ababyeyi ta muntu ukoze tubabaza abe na Fureko yaratubabaje niba na Fureko afite intuze mu ntuze ko yari umunyamurenge tubabaje ni kibi cyo bicandi ugaseka mu bandi nyine uzutekereza ko ari umunyamurenge kababara ariko kandi wasubira gutekereza uzari gukora ukumva bo umugira uko bashaka yuko nta kuntu Fureko je naramubonye gutya uramuzi naramubonye azavuga ikinyamurenge kandi umugabo mukuru ufite ubwanwa bw'inzu azavuga ikinyamurenge cyose je zanga none azavuga igifurere je naramubonye gusa nyine ntiyavuze aho mpanumva naramurangije ku musozi kumuramza twari tuje afite nyine aba escort bakabana n'abasoda b'abarundi noneho tugera imbere tugeze mu isoko y'akazi rimwe tuhasanga undi ngo ni Koboyi iwe ari kumwe na ba mayimayi ari kumwe n'abasoda noneho haza umuhungu umwe iwe nyine akaba umwana wa mukuru wanje ariko ni umuhungu w'abasita araza arandamutsa ngo namake mamdo ndamaze se wabaye musoda ryari yamaseka arampunga amarega kumpunga noneho Fureko gaho nari mvugiye nibajije ukuntu umugabo umwana kuriya agiye kuba mu bazarendo bonyine bakita ngo nabazarendo ese ngeza numva nubwo utoshima ibyo twigwaneho bakwe babo abishwa babo nzavuga ngo nubwo utoshima kuba twigwaneho ukavuga ngo barayobye nti wafata akanwa ngo uceceke ugaceceka utumenye gaho ahubwo bano nkabara abafureko mbona barayobye cyane ahubwo kugira ngo ujeme kafureko ntumvise ko twigwane hari nziza ahubwo noje no kuba n'umusoda wa leta abajenerali Masunzu turabagaya ko ariko umuntu wari uri muri leta hari igihe ashobora no kukubwira ati jewe nabuze ukomvamwo yuko bigenze gute ni mu mategeko bimeze gutya ariko nkabara abafureko wari wakumuramza amanyamuri bariyaga nibo baza bavuga yewe ngo azarira atazi uwapfuye uba nabona nyine nuko waruze ngo generale kuri ayo bafite icyo yicayeho ariko none nk'aba bandi bose nk'aba bayimuhira bande bahagaze kuriya ni ukumubaza mu kinyamurenge ikibazo bita ngo ni imborogezi aba bose bari hanze n'aba bavuga ngo baricana bano ni imborogezi noneho ikiganiro cyacu twababwiye ngo twaje guhonya umuntu washize audio hanze avuga ngo ashaka kwica Oze Ruhumuriza ukora ku Murage TV nushaka ubeta kataka shauri yako icyama cyawe wahisemo ese ubundi umunyamakuru agwanisha inzira y'ukuri siko intambara y'abanyamakuru ni y'amagambo genda hariya uhinyuze Ruhumuriza uvuga ngo drone ntiyarashuduwe n'ibyemezo Ruhumuriza kuko iwe yatanze ibyemezo ko drone yarashe nawe wa mugabo we nimba ufite ibyemezo ko uvuge ngo Ruhumuriza amaze iminsi aharabika leta ya Kongo nkabya bindi muyayaza avuga ariko wowe ugezeho uvuga ngo uzi ni ukuvuga ko wananiwe uriya we yarananiwe wananiwe gusa ntitwo kwinjira mu bintu byinshi ariko uyu muntu ashobora kuba none no mu mutwe hadakora neza umuntu ufite politike mu mutwe wiwe tiyokora bene abiri abanyepolitike n'abantu bagaragaza isura y'ibyishimo ariko ku mutima habitse bababaye bya bindi biri mu mutima wabo sibyo bisa biseruka akanatekereza ngo ibi bintu bizohinduka nibyo nyine ibi bintu bizohinduka reka nifate sinzi ejo iyi ntambara yituganisha simpazi ibi bizohinduka ejo nkazisanga imurenge ese nogira gute noja kandi mu byukuri sindumva Oze Ruhumuriza hari umuntu atuka amakuru yibanza ntegera yose abari kuvuganira ubwo afite uwo mwanya nawe se ibagara babaye karababazwa n'ibiri kubera iwacu reka tugana ku musozo reka dukomeze twihanganisha abanyamurenge aho bari ku isi hose twigwaneho amadubu reka dukomeze tubihanganishe kuko ibibazo turi kunyuramo turabizi ko imurenge hazongera hubakwe inka zizongera zabire abana bazongera baje gukamisha abagore bazongera bahinge nta bwoba bafite tuzongera dukora ibitaramo bya 8 z'ijoro nta bwoba buhari reka dukomeze tubihanganishe ngo mukomeze mwihangane kandi mukomeze mudushigikire n'icaka inyamakuru cyanyu Vision of Umurenge TV1 mukora subscribe like na share na comment.